Shukor nakashlem jong unongsan hima. MLA ka BJP na penthor umkhra uba AL hek ula kubur bakidan ki MLA ki balai kendu ya bat penpau bakidan ka jingtmu banyak khun ya ka election na ka seng ula ongru baha ka jing keren jongki bat ka pau bakilano sya ka seng BJP hanrai umpala shimya karai ka bakhat du ulai thu ru bakidan ki MLA barem kinong yalam nakiwe ki seng ki badan ka jingtmu wat dia so sya ka BJP ulai thuru bana ka seng hadu menta kala dan ki kertong ki banya khun kumbalai pho hadu sau pho ngut ula ongru baka seng ka dan jingkerman bakan job bun bat lada dunaru shipho ngut tam kin job bet hakani ka election banwan ya kata tinjar ngalakkan hi daladi bagladon hi ka jingikan ya bagjawan man perniso siga BJP tang ba menta kampat poi siga final stage kadang dai tang ada stage jong ka jingikan di early stage now kemungkinan bila menjor dan tempat menjor pemain BJP. Kejingikan batnya tengah i dumba kelano i manuan se BJP. Tambah kepada ika final dengan padot mengklaim. Dalam dos kwik MLA ru, dalam dos kwik ex MLA ru ke balaikan banga, hakini receive sa UI bamakilu ke sa join syaka BJP. Dekat pungkah jika semua kudu dekat nomor saya ke BJP kan penjen kandidat ke kiwan penyesok ini gua semai. Ada kiwan penyesor ada lupa kan dia ke balai tu kepada BJP kan penyen negara mentang dengan arpo apply aduh kat nomor yang berpian kat nomor tak tinjau begini saupungut ini dia saupungut hijau bro saupungut dan hiar kendian lah benhiar arpungut dan hiar kendian ru saupungut sedang hijau baik ki bapa ni kon na BJP ki bona kasir sai bona ri nomor ba dan lang jo ina kasih lom dan kasih benagaro di bubun all political parties, when we are working together, we are together. When we go to the field for election, we'll have our own manifesto, we have our own agenda, and we'll fight each other. That is simple logic. There is nothing to hide here.